Tubaye ikaze kuri IBTV Rwanda nk'uko mubimenyereye tugenda tubazanira udushya twishi. Muri aka kanya twongeye twigira amahirwe yo kubonana producer akaba n'umutoza w'amajwi hano mu Rwanda. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Mwatangira mwibwira abadukurikiranye. Uko bivuze nitwa Makila Bertin, abandi umunyamuziki. Yego. Ko babivuze ndo umutoza w'amakorale, abandi umucuranzi. Yego. Byose ndabikora ngabandi producer. Yego. Izo mpano zose ni zawe. Zose. Mwatangira mutubwira urugendo nuko inzira nyinshi. Inzira ya muzika? Yego. Ko ari ndende. Ko yakora nakora ama episode ko ni byinshi cyane. Inzira y'urugendo muri make mucamake je natangiriye umuziki muri Kongo. Ngivuka navuse sanga papa ari umupasteri. Hanyuma ibikoresho bya muzika byose byabagaga mu rugo iwacu. Yego. Kubera ko papa yabagaga hafi y'urusengero nyine ko umushumba w'itorero agomba kuba hafi y'urusengero. Yego. Rero ibyuma bikajya birari iwacu. Noneho mama wanje ngajya mubona acuranga, aba grand frère bacuranga, aba sister bacuranga na papa. Noneho nanjye ngibaza abantu bari gukora iki, nanjye ngagenda mbigana buhoro ndumutoya ngiga muri Ecoteam. Nuko natangiye gucuranga nisanga ndi umucuranzi ngifite imyaka 10 muri za 85. Nuko nisanze ubwa mbere ncuranga mu rusengero. Uvuzemo akantu gatangaje ngo na mama yaracurangaga. Mama wanje yaracurangaga. Yacurangaga iki? Yacurangaga gitare yitwa accompagnement. Biratangaje cyane. Hanyuma waje kwisanga mu ruhando rwo gutoza muzike no gukora indirimbo no gutoza amakorali yo butandukanye hano mu Rwanda. Nimba bitakugoye nabwo watunyuramo inzira ukuntu yatangiye n'ukuntu wisanze ukora inzira ukuntu byatangiye ko nakuze ngo ndumuziki cyane. Nja kubyiga buhoro kubera ko n'imano yo mu rugo iwacu yari imano. Ubwo ntabwo navuga ko mu gutangira hari byo nize. Yaragiye ndi kwiga ntrisha gusa ndeba ko bakuru banje bakora, abasista banje na mama na papa. Ngagenda mbimenya gucyo buhoro tutangira kucuranga muri iyo myaka ya 85. Buhoro byageze za 90 na kangahe ndangira kwiga amajwi neza. Kwiga amajwi neza ndangira kwiga biba ngombwa ko navukiye ahantu hitwa Uvira. Aho abamissionnaire baturuse Swede aho bahururukiye. Niho babanjirije niho habaye Pentecote bwa mbere mbese muri Afrika. Kuko niho bahururukiye aho Uvira noneho bavayo bajya gukora bajya kubiba Sayuni Bukavu. Nanje niho nasenja ibukavu kuko ibukavu niho itorero ryabanjirize riho Gihundwe yaturuse Cyangugu. Yaturuse aho ngaho ibukavu hitwa Sayuni. Rero niho impamvu ADPR yitwa ADPR hano mu Rwanda nuko yaturuse Gihundwe. Igihundwe hari ya Cyangugu naho hari hafiteho havuye. Yaturuse niho Sayuni. Naho Sayuni rero niho nagiye kwigira umuziki neza, ndirimba amajwi, mwumva ko nimakorari hari ririmba neza. Naho natangiye kuba umudirija, ndangira kwigisha kuririmba alto, nahereye kuba dirija wa alto. Kuko aho ngaho twari dufite korari nini ngari cyane ifite abaririmbi 300. Abo baririmbi rero buri ijwi rari rifite abadirija baryo. Je bashira mu kudirisha ijwi rya alto. Hakagomba kuba hari dirija principale, hari dirija wa alto, dirija wa tenor, dirija wa alto, wa soprano na dirija wa bass. Noneho ngiye bashyira nk'umudirija wa alto. Nuko rero nazamuse uko wigisha alto, uko ijwi rya alto n'ijwi rya kabiri n'ubundi ugomba kumenya n'irya gatatu kamenya n'irya mbere gutyo. Nuko nakomeje kugenda niga kuva za 90 na 6 na 7 n'umunani gutyo niga. Nuko naje kwambuka mu Rwanda naho nisanga umurimo wanje uraguka ubu nabaye umutoza uzwi cyane. Ibintu biri mu maraso. None se aho ngaho harimo akabazo gato, umuntu ashobora kuguha nk'abana ukazamura impano zabo? Yego cyane. Mu rwego rwo gucuranga ndetse no mu rwego rwo kuririmba. Imiririmbire. Umuntu aramutse agushaka nyirizina yakubona gute? Yambona kuri telefone zanje 0782 36 2004. Bakoze cyane. 07 88 36 2004. Uretse mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ujya ukorerayo? Yego.
abari hanze y'u Rwanda bo bakubona gute? Bambona kw'iyo nimero n'ubundi, ariko mfite na email yanje, abantu benshi bakunda kunyandikira bari hanze, ba diaspora, bari Amerika, bari Canada, bari Australia, akenshi nibo ngundi ngorera indirimbo. Ubwo nayo nyibaje nkomeje kuri iki cyo gukora indirimbo. Kubera ko ndi producer, abo ngorera indirimbo akenshi nabo bihugu bya za Canada, Australia, n'ari muri Amerika. Niyo baba bafite nimero zanje, baranyandikira, tugachatinga nyine bakanyohereza ibihangano, ngabikora ngabibohereza. Murakoze cyane Makira Bertin. Yego murakoze. Yesu abamugisha kanya. Yego namwe murakoze.